Ziyajoga, ziyayeqayeqa lapha, zelula amathambo, zithi-ke zibone ukuthi zisaqinile yini, zithi-ke zibone kumbe amandla asele esigodlweni, zithi-ke zibone ziyaqinaqina ngeze Harare FC, zithi-ke zibone ziyazilungilungisa, yizo kanye, uyazibona yasuka yahlala-ke isidlalwa-ke, soku-serious lapha, kudla ubhedu, ake sibone, dlala mdlali sibone, ibambile iHarare, ake sibone, yibo labana abafana beHarare, yibo labana, hayi bayayifuna, bayafika sibili egedini, bayaqoqoda, bathi madoda ake nivule madoda. Kesizwe ukuthi uthini unompembe, uthi hayi kayibuyele ngeGweru, yibo phela beGweru laba, shaya laphana, yayakhonale kuma midfielders, hayi zivimbile ke ezeHarare, bavale ngci emuva, akuvumi ke, bathi akudlulwa la, bavalile, bathi sasibile thina, sasime phakathi esenta, sisesizibeni ngaphakathi, bavimbile. Ake sibone, seliqale katsha, lisungule phakathi ekitchini, kuthiwa ake sibone ukuthi lihamba njani. Kanti yana bayalitshintsha futhi abafana beGweru, bayalitshintsha, hayi bayamhaya kumuntu nxa bephiwe. Liyacengwa kibhora, ake sibone, uzuzobona, liyadlalwa kibhora, liyadlalwa ke kunzima lapha, lidlalela khonale, ake sibukele ukuthi kwenzakalani. Ngane zeGweru zilichovela khonale emsamo, sebedlulile phela eziko, ichovelwa khonale emsamo, hayi walivimba ke khonale eHarare, bathi hayi siyalibisela, ngeke siwishaye umango ongaka sizodliwa, ngeke siwishaye umango ongaka. Kunzima, lababukeli baphethe izandla emakhanda. Ke sibone ukhona othi hayi sebengilimazile, ke sibukele ukuthi kanti kuyahamba njani lapha. Uthini unompembe, uthi ake lime madoda ulaka, ke sikhangele omunye lapha, kunzima, zihlangene zindala zombili, ngutshikile obhanqa. Ake sibone ukuthi kuyaphetha ngani namhlanje. Ake sibone, bathi hamba juba, siza kucutha phambili. Ake sibukele, baxoxa phela lamacoach angikhona, athi hayi kunzima oDube, bathi hayi asibukeleni sibone ukuthi kuyaphetha ngani. Nankana namasapho obabusi phandle bayalungilungisa, kunzima, akhiphe lamayemba amadoda, bakhiphile Pastor H, bahlezi bathi ke sibukele, ke sibone ukuthi kuyaphetha ngani. Kunzima madoda, isisuke yahlala futhi. Ake sibukele sikhonapho, uyayithrow umfana weHarare, nanguyana, ke sibone, awayithatha weGweru, wayibisela khonale eziko, uthi hayi ayibuyele khonale, abayichove khonale emsamo. Sifuna guduza khonale, sifuna ukuyekhithika imganu, sifuna ukuyekhithika amabhodo. Ake sibukele sibone, hayi nanguyana wayibamba kudefender, bavimbile khonale oNcube oSikhali, bavimbile, bathi hayi akudlulwa nje, sikhona thina, sivale ngitsho lamanzi. Ake sibone, wayisukumisa, yayakhonale, yahle yafikela khona eGweru, bathi hayi kayibuyele zethu zidlalela khonale eziko, hayi kunzima-ke, uyabagoqoza umfana, hayi wasesiseqa laphana, wathi mani undlimazile, uthi ulunyaziwo weGweru, nanguyana unompembe uyasondela. Ke sizwe unompembe ukuthi uthini,
ke sizwe unompembe ukuthi uthini, ke sizwe unompembe ukuthi uthini. Hayi phela ingangale kwebhokisi ngeke ibe yipenalty le, ayivumike. Waliphakamisa eliyelo usompembe, eliphakamisela ngaseHarare. Ngiyaqala kiHarare ukuphiwa eliyelo, ukuphiwa eliyelo kuma games wona lawa adlaliweyo namhlanje eGweru, eAscot Stadium. Kuhle ke lapha, kunzima madoda. Uthi i-free kick usompembe, uyinika beGweru. Hey madoda, kunzima, sengene phakathi ucoach uSibindi weGweru. Uthi ayichayiwe madoda. Ayiye khonale emsamo. Bayifuna iyefukuluza. Bathi kayiyefukuluza khonale phakathi. Bayawenza umduli labafana beHarare. Hayi kunzima madoda. Uyalilungilungisa umdlali ukuthi lihlale kuhle. Wozobona. Phakathi emnethini. Shayela phakathi weGweru. Bakhala abantu. Zadana izitshomi. Kunzima. Bayathaba abeGweru bayathaba. Yezegweru phela lezi. Bakhala abantu. Bakhala uPastor H. Bakhala abantu. Kunzima. Hey madoda, ake sibone. BICC Gweru FC 1, BICC Harare FC 0. Ake sibone okunye kule 1, okunye kule 0. So kunzima la. Ake sibukele sibone ukuthi kuyaphetha ngani. Zindala zombili phela. Ke sibukele sibone ukuthi zizabandala zombili yini okwamaqini kumbe hayi sokuphelile nje okweHarare. Ake sibukele sibone. Kunzima madoda. Liyadlalwa laphana. Nantiyana ke lisiyaphuma. Uyalidobha laphana umgoli. Uyalidobha ukhipha umlindi gedi. Uyalidobha. Ke sibone nantiyana seliqalile. Khona phana kanye eGweru. Balinikana walivimba Pastor Joel Mavurume weKhuwazana eHarare number 10. Uyala uthi hayi akuvumi lokhu. Kodwa lidlula linjalo nangiyana hayi la khona kupost. Bambile ke injini yeHarare. Bathi injini yeHarare leyi. Ampana beGweru balithatha futhi. Nampana beGweru. Khona bathi madoda ake nivule madoda. Kona kick yeGweru. Kona kick yakuqala kule game. Kona kick yeGweru. Bayalile abeHarare balivimba laphumela phandle. Unompembe wathi hayi yikona ke leyi. Yayinika beGweru. Hayi ayidlali kiGweru. Lokhu iqoqoda khona le gedini. Nangiyana umfundisi Thandazane Ncube CBD weGweru. Uyabacoach abafana. Uthi gijimani. Kodwa la ukhanya igqokile uzongena. Hayi baliyala ka abeHarare bathi angeke likuphinde lokho. Ke sibukele ukuthi kuyaphetha ngani. Nangiyana umfana weGweru. Nangiyana elibisela laphana. Nangiyana emhaya kahle. Nangiyana edlala bangani bafuna ukungenisa phakathi. Washuta labhampa labuyela emuva. Nantiyana hayi Post wathi ngiyakuqeda lokhu mina. Ilinika uMavurume. Mavurume nangiyana elisa phakathi konale. Phakathi esenta. Nampana walithatha weGweru. Wathi ngeke sivume thina.
ngeke sivume thina, sivimbile. Bayalithatha beGweru. Uthini unompembe, ke sibone. Uthi hayi ngeGweru leyi, ngeGweru ayibuyele futhi khona beGweru. Bayibisela badlalela khonale eHarare, bayishayela emsamo khonale. Ake sibone ukuthi kathesi kuyahamba njani. Iphiwe Harare kathesi kuthiwa bayikhiphe eziko bayise khonale, bayishayela khonale eGweru, bayishayela khonale. Wahle walivimba umdlalo weGweru, walivimba. Uphakamisa izandla uPastor Joel Mavurume number 10, kodwa urefu uthi hayi, angiboni mina, akudlalwa kuye phambili, akudlalwe kunjalo. Ziyakhala la. Ke sibukele futhi. Uthi unompembe yikona kiki yeGweru eyesibili kulomdlalo. Kunzima madoda, nansiyana bayibambile abeGweru, bayaqoqoda bathi hey madoda, ake livule madoda, vulani madoda, siyaqoqoda, vulani, yi-throw in futhi. Nansiyana bayibambile abafana beGweru. Wayithatha eHarare, wayithatha. Nansiyana kunumber 7 uthi hozobuka. Nawunyana wayivimba oweGweru, wayivimba laphana. Wathi singamanzi thina, sivala ukuthi ngci. Amasabu eHarare, obabusi nampana, obabusi bayajoga phandle. iHarare ilamasabu phela. Ake sibukele ukuthi kuphetha ngani lapha phakathi. Siphenduke phakathi enkundleni, sibone zingqikilana. Nawuyana-ke umdlali idlalela khonale emsamo idlalela khonale emsamo weHarare. Kunzima eHarare madoda. Ke sibone ukuthi kuhamba njani la. Ke sibone, hayi kunzima madoda. Isanda kuphuma kwenye igame phela iHarare ibidlala leBulawayo, ithwalisa nzima kakhulu iBulawayo. Yayishaya 4-1 ishaya iBulawayo. Kodwa hayi khathesi iGweru uthi ngeke thina sivume. iGweru uthi hayi boHarare khisimusi ibuya kanye ngomnyaka. Yikho khathesi iGweru FC ile 1, Harare FC ayila lutho. Ake sibukele sibone ukuthi kuyaphetha ngani. Zihlangene phela lapha zindala zombili. Liyadlala kwe futhi. Liku 13 minutes. 13 minutes. Bayadlala abadlali. Nawunyana umdlali walithatha uPost, walibisela khonale. Hayi balivimba futhi abeGweru, balibisela futhi khonaphana ku2. bayamsheya umfundisi. Bathi akaliboni nampana laphana Post, injini yeHarare liyana. Nampana Gweru, Gweru idlalela khonale. Uthini unompembe? Kwenzekeni kathi? Likhanya selibekiwe futhi khonaphana etshayelwe khona okwakuqala iHarare. Ngani sifuna ukunikwa futhi iGweru.
anisifukunikwa futhi Gweru. Hayi namhlanje iGweru ilawo kamalaki, ilawo kamalaki, amalaki amafawulu. Kesibone ukuthi kuyaphetha ngani madoda. Babambile isibindi asiyana, hayi yavela yaya phandle kanti uNompembe uthi ikona kiki iyesithathu eGweru. iHarare ayikachayi ikona kiki, ayikachayi yona ikona kiki, izange ke yachaya yona, kodwa iGweru isishaye yesithathu. Kesibone madoda, yadlala iTV, siqalisile ikhonale kathesi eHarare. Wozobuka, pha oshaya umnethi uMavurume, oshaya umnethi. Bangena begijima abeHarare, bezo celebrate. Oshaya umnethi, bakhala beGweru, kunzima. Bathula abantu phezulu behleli ama-supporters, kunzima madoda. Siqala katsha, Gweru 1 Harare 1. Kesibukele zindala zombili lezi. Shaya umnethi ngapha la nga. Nanziya sesiphinda futhi. Selidlalwa katsha futhi. Sizondile iGweru. Ithi laba bafana ngeke basenze lutho. Khangela sokubuye labo mama bazoyisupport iGweru. Kunzima la. Kuyaphetha ngani khonokho madoda. Phela iGweru ike yadlala le Harare sha 6-2. iHarare iblawayo yaba lokungu-2, iGweru yaba lokungu-6. Kesibona ukuthi kuyaphetha ngani laphana. Ungane kule inye ifoul echaywayo. Kesibone hichaya futhi umalengela. Baphosa bakhala abantu, basifaka ekhanda abeHarare izandla. Yo madoda, kunzima madoda. Yo babamba izilevu abeHarare, abeHarare. Kunzima madoda. Yo kuyadlalwa ke nantiyana, labiselwa khonale. Nasiyana post walibisela umdlali, thaliye dlalela khonale emsamo waseHarare. Kuzima madoda. Kesibone bayithatha abafana beHarare. Kesibone khonale wozuzobuka yadlala iTV. Hayi wayibamba ke ukhipha, bayakhuluma abantu bathi liyani ibiyiscore. Bayakhuluma abantu bathi ibiyiscore. Kesibone bayithatha beGweru bayibisela laphana abafana. Hayi khangela ubone post akadlala upost, injini liya nginyana lozikhali last man akadlali ke. Babiyile abafana beHarare, bafaka ugagu, babiye ngameva. Babiyile abafana. Khangela ubone ke. Hayi wena abayidlali valivule abayidlali abayifuni, bavala ngci bona, kwakhala abantu eGweru, bathi liyana bekumele ingene, kodwa babiyile abamdlali yena uvalovule
abamdlali yena uvaluvule abayibhayi abayithenge kaJohn Vuligeti balivalile bona igedi. Harare ke sibone ukuthi kuyaphetha ngani lapha, ke sibone ukuthi kuyaphetha ngani lapha, ke sibone ukuthi kuyaphetha ngani lapha, ke sibone isiphumile. Kunzima madoda, kunzima madoda, kunzima madoda. Yafunakala ki 2000, yafunakala ki 2000. Half time BICC Gweru FC 1, BICC Harare FC 1. Kuyiwa ku half time kuyi1 ka1, okunye kule 1 lokunye kule 1. Kunzima, kunzima madoda, kunzima. Oppost bayagijigijima ngani leli bhora siza kubona ukukhulu la, siza kubona ukukhulu la. Omathi, oJoel Mavurume, ozetherapy. Kunzima hey madoda. Ake sibone, ake sibone, ake sibone madoda, ake sibone ukuthi kuyaphetha ngani namhlanje. Iyafuneka imali, sazi ukuthi uyaphetha engu number 1 ingqungqulu ukuthela ezakuyadlala, ezakuyahlangana. Leyinye yabiwine khona lembalabala ziyahlangana eNyazura iyabi hippie. Ake sibone ukuthi kuyaphetha ngani madoda. Nampana labana basheya ulwazi abeGweru, basheya ulwazi bathi angeke kasivumi madoda. Cameraman weGweru Pastor Desire Sibanda weGweru phela, weGweru. Nangiyana lo Sithole umkhulu webandla la ekhonale eGweru. Khopa khonale akudlalwa la. Kubuya abantu abanengi lapha eGweru. Bathe sibuye sizowitnessa, sizobona ngamehlo ethu lawa amabili, ngoba ukutshelwa yekuncitshwa. Ake siyezibonela. Nangiyana Mavurume Reverend akadlali laye, nangiyana pastor weCPD laye. Gweru kunzima madoda. Babuyile ngabunengi babo, bagcwele uAnes, bagcwele oThaku. Kunzima la, ke sibukele. Anathi amanzi kuthiwa sidiniwe madoda. Ke sehlise kancane, sehlise siwuthi umoya uhlale phansi umoya. Ke sibone madoda. Baxoxa ngale orefli ama officials. Kunzima, sisuke yahlala after half time, sikwanile half time. Half time yangikhona imfitshane nge5 minutes, 5 minutes kuphela, imizuzwana nje emihlanu. Sisuka sisiyahlala futhi sesiye emaphethelweni phela kathesi. Ngeke ukuphinde kudlala, kumele iphume inkunzi, iphume enkulu yakhona ingqungqulu ukuthela. Phume kathesi, sesifuna kathesi ezasibisela isko ihlifake sesibili. Ke sibone mhlawumbe izaphinda futhi iGweru phela njengoba ibe yiyo umqali wesiziba. Ke sibone, ke silibukele sibone, ke sibone ukuthi uhamba njani la, ke sibone ukuthi uhamba njani la. Dlala mdlali, nampana beGweru futhi oza December. Kunzima besebelibisela beGweru abadlali. Ke nangiyana Joel Mavurume uyalula isman. Uthi no, ungangeni ngenhliziyo, ungangeni kusebhoreni. Kunzima madoda, kunzima, kuyadlalwa la. Nangiyana hayi wena idefense iHarare hayi ivala amanzi babile emuva, ngeke ungene. Ke sibone khwaphana. Dlala mdlali teteli. Kunzima madoda. Nampana hayi ke bavimbile. Uthini? Kuhamba njani kathi lapha? Kuhamba njani lapha? Ke sibukele, ke sibone ukuthi kuhamba njani la. Alright back beHarare. Ke sibone
ke sibone ukuthi uhamba njani la. Uthini unompempe? Uthini unompempe? Uthi hayi ukhona olimeleyo oweHarare. Ukhona olimeleyo oweHarare. OweHarare ofuna ukuthi akhangelwe masinya. Ngupost. Kodwa hayi nanguyani uyabaxhawula uthi madoda hayi ayifiki unjalo ayifilodile madoda. Ngeke sibophelana umoya. Ngeke madoda. Kanti lami angitefatefi sengivukile. Sisuka isifuna ukuhlala. Sifuna ukuqala laphana. Sifuna ukuqala. Uthi hayi madoda ngeke ngilale isikhathi eside. Ngeke ngilale ngoba lapha akubizozwayo. Akucutsho sitshisayo. Kunzima namhlanje. Kunzima. Ke sibukele sibone. Yaqala yasuka yahlala. Bayayiqala beGweru laphana. Iqalela phansi. Bayayiphasana. Nampana. Uzobona. Yo, bayifake emnethini. Sakudlala. Bakhala abantu madoda. Yo, babamba amaqolo abantu. Wasicelebrate khona le phezulu. Bakhala abantu. Yo, bakhipha amanglazi abanye. Yo, madoda. Babamba amaqolo abeHarare. Kuzima. Yo. Hey, isikepe seHarare siyatshona. Isikepe seHarare. Ungaphufaro abachaphise. Bakhuleke njani besuka kathi. Yo, BICC Gweru 2, Harare 1. Madoda, hayi, ke sibone madoda. Ke sibone, akudlalwa la. Kuserious. Kuginqa abantu. Uyalithrowa laphana upost. Nguyelwana. Kunzima madoda. IHarare hayi mhlawumbe lapha sokumele sisabhule sifake omunye. Namba ke. Kuthiwa singenisa abafana abancane. Ake sibone ukuthi kuzabasiza yini. Kumbe sebepheka imboza. Wangena ubabusi. Wangena futhi omunye khwaphana. Hey, 2 same time. Harare. Ke sibone ukuthi abapheka imboza yini. Ke sibone ukuthi bayayiwina yini. Isinzima phela leyi. Awumela ngidliwe lapha iHarare. Ngoba ingavela idliwe vele singu number 2. Hayi sokumele iwini iHarare. Bayithatha futhi abeGweru. Wozobona. Nangena. Hayibo. Bebefuna ukuyifaka phakathi emnethini futhi. Urefu wala. Wathi hayi akusavumi madoda. Ziyahleke zeGweru. Zithi sifuna ukufaka 4. Kunzima madoda. Ziyahleke zeGweru. Yo. Ya saze satshona isikepe. Hey madoda. Ke sibukele sibone ukuthi kuyaphetha ngani. Ke sibukele sibone walibamba umdlali weGweru. Walibisela khwaphana. Nanguyana weHarare walithatha umfana kaKhalisto. Abafana bakaKhalisto laba phela. Abafana bakaKhalisto Chuma. Nguyu overseer oweHarare. Khalisto Chuma. Abafana bakaKhalisto Chuma basuke bethandazelwe. Ke sibukele sibone. Nampana odube. Bathi hayi kakusabhulwe futhi. Sifuna ukungenisa omunye.
sifuna ukungenisa omunye. Bayadinga abadala banoya amakhanda. Ayidlali igweru. Nwayisa abantu amakhanda. Kunzima madoda. Ake dlali sibone. Ake lidlala ibhora. Dlala mdlali sibone. Ke sibone ukuthi uhamba njani kathesi. Sikhangele khonapho. Gweru yatshintsha layo. Ithi ke sifaka omunye. Nanguyani uyangena. Ithi sesifaka omunye. Thina magebhula. Yesifaka omunye. Ke sibone ukuthi kuyaphetha ngani madoda. Abasakhali nje ababukeli lapha. Abasakhali nje emaceleni. Abasakhali nje ngapha. Bayakhala. Bathi kuyaphetha ngani khonokho. Kuyaphetha ngani bayakhala beGweru. Bathi kungagcina ku-equalizer. Bathi lokho besikwesaba kungagcina sokusehlele. Bakhuluma njengoJobe. Bakhala abantwana. Gijima. Hayi ke. Bathi sesikhululekile. Amaphaphu sehlezi phansi. Nxa sebeliphetha beGweru. Hayi phela bayacenga beGweru. Nxa besiphiwe isikhathi lethuba bathi thina siyacenga umuntu. Siyamcenga umuntu. Cenga zasala ngani senqunu. Simcenge kakhulu. Angena futhi. Befuka uyifaka phakathi. Kunzima abadlala beGweru. Yo madoda. Bayakhala phandle. Bathi inhliziyo yami icishe yama. Hayi abasakwazi ukuthi benzeni phela. Kodwa bathi hayi siyaphika kunjalo eHarare. Bathi siyaphika kunjalo. Ake sibone madoda. Gebhula magebhula. Hamba layo. Ziyawa. Akudlalwa kumele kuphume ingqungqulu kuthela. Ngqele yazo zonke. Ayiphume sibone. Zonke zibamba umphefumulo. Akula ethi. Zonke zithule zithe. Siwubambile ngaphakathi umphefumulo. Abadala banoya amakhanda. Bathi kunzima madoda. Siwubambene umphefumulo. Siqhubekeni lakho. Ziyawa madoda. Bathi hayi nanka amakhiye mota sibuyeleni. Sibuyeleni eHarare. Ngakuyena umfana. Wale phose wayishayela phakathi umfana weGweru. Yezi iGweru phela ngotouch. Yacela ke ezinyaweni yona. Yavuthela ngesiqubu, ngespeed. Yahamba ke yona iGweru. Yibona bana. Ayi wena ayisangenanga kahle. Uthi angichanga kuhle. Ngichaye ngesiphongo. Yasuka yaphuma. Ke sibone madoda ukuthi kuphetha ngani lokho. Sibone madoda ngani iGweru simeziko leHarare. Vele sibuyela khona lemsamo umthokotsho. Eziko phela kulapho kuphekwa khona iziphekela zonke khona eziko. Lapho kuphekelwa khona vele siphekele eziko leHarare. Kunzima madoda. Uthi ikhona kick enye eGweru. Ikhona obuye gijima. Umdlali bavele bayiphasane khona apha eduze. Kuthi uyasukela khonapho sibhodibhodise emsamo. Funa sithele emnethini. Kodwa hayi isuke yaphuma phandle. Siqala katsha kumgoli. Goalkeeper
babamba amaqolo amadoda, bacabanga badla amathambo engqondo abadala. Bacabanga ukuthi senze njani madoda, asikhulumisaneni. Yebo sengwabisela amanglazi ami, kodwa sikhulumisaneni madoda. Asikhulumisaneni lapha, sokufuna istrategy. Istrategy esitsha. Hayi avimbile amadoda eGweru, avimbile. Nankana bayabapheka. Hayi bayahwaya ke eGweru. Bayakwazi ukuhwaya umuntu. Bayakwazi ukumhwaya. Bathi sizakukhipha ukuthutha. Yibo labana belibisela khonale. Yibo labana lampana laphana. Yilo leliyani ibhora. Kunzima madoda. Lapha kusafuna umuntu okhulumayo. Ke sibukeleni kuphela. Sokuyikudla kwamehlo lapha. Khangela ubone. Nansiyana yasabhula futhi iHarare. Ithi madoda, hayi akuphume esikufunayo. Ke same sibone. Bakhuluma laye unompembe. Bathi nango. Babamba imlomo abeGweru. Bathi kanti kwenzakalani? iHarare yatshintsha kangaka njengamakhalazi onwabu. Umbala onwabu yatshintsha kuhamba njani kade? Bathi bakhipha umathe, bangenisa omunye laphana. Kunzima. Ngesibukele madoda. Sokuyikudla kwamehlo la. Nansiyana yasuka yahlala futhi. Wayithatha uJoel Mavurume, wayibisela khonale. Wayithi ku-11 yahlala khona mnandi. Uyayicabangela, uyayipheka khwaphana. Badinga ispace abafana beHarare. Badinga ispace. Dlala mdlali sibole. Wasibamba isisu sithole. Wathi kunzima. Lothandazani wajoga. Uyajoga umdlali. Uyajoga. Uthi kuthi ngene enkundleni. Kuthi ngephakathi. Nginikeni ithuba. Mina mfundisi we-CPD. Kunzima madoda. Bamnika ithuba. Bathi ngena. Namhlanje madoda bayaqondana abafundisi. Kudla kwamehlo lokhu. Tshelwa yikuncitshwa. Zibonele wena. Kesibone. Ukhona umdlali lapha othi hayi madoda, angisezwa kahle ke mina. Hleli phansi weHarare. Uthi angisezwa kahle. Nangiyana urefuli unompembe uyababizwa beHarare. Uthi sondelani madoda. Phanga wasukuma ke. uJoel Mavurume. Uthi hayi buyelana emuva bocoach. Sengiphilile. Ngizayibamba kunjalo. Ngesibukele madoda. Kunzima. Ngutshikile obhanqa. Gweru FC 2. Harare FC 1. Kumele iwine lapha iHarare FC. Ngoba ingekela ukuwina. Hayi ngeke ibe ngiyakuqala. Iyabe siyehlulekile ukuba ngunumber 1. Iyabe ingaseyiyo ingqungqulu ukuthela. Kesibone futhi ngabhayisa kuma goals. Izashaywa ke ngegoal aggregate. Ngoba vele iGweru ivele yafaka phela ezingu6 idlala leBlawayo. Kesibone la. Sokunzima siyatshona isikepe seHarare la. Kodwa bayadlala bona abafana bathi asiphelelwa lithemba.
labadala basikhuluma istrategy phandle uthi madoda kungayenziwa so siyayithatha li game ke sibone ukuthi bayithatha yini njengoba sikhulunywa istrategy njengoba ke le formation itshintshwe yatshintshwa lapha ke sibukele kunzima madoda ke sibone nawungiyana laphana nawungiyana umdlali weGweru lokho belisa khonale bithi aliye khonale sifuna ukulithela phakathi emnethini sifake esithathu kunzima madoda ke sibone liqala phansi nampana laphana ubabusi nawungiyana laphana walivimba umdlali nawungiyana laphana liseGweru lisezandleni zeGweru bagijimela khonale futhi kodwa ayilaya phandle alingenanga emnethini uthini usibindi uthi madoda gwabisa unyawo lungisa unyawo liyangena hlohlani siqede ngakho lokho sifuna ukuyaphumula kuthatha kule church kunzima madoda ke sibukele sibone yadlalwa ke dlala mdlali seHarare uLaisman uthi man ke sibone ukuthi iphiwa bani uthini uLaisman uthi le iyaphiwa leyi basa decide inzima decision phela inzima iphiwa bani abantu bonke ba curious abantu bonke bafuna ukwazi ukuthi iphiwa bani leyi iphiwa Harare iphiwe Thubi Harare rasiyana khangeliswe emnethini bekwe kuhle kwapha hamba njani kathi ayifake emnethini hayi yangeni yabadunga iGweru yabadunga nje yabakhathalisa vele badide nje bathathele nje kuba ngani bebengekho emsamo kunzima madoda dlala mdlali hozobona ngasaluqondisanga unyawo laphuma phandle badana abantu bayabhala laphana ama-coaches ama-officials ezekhangela ama-points ukuthi zime njani phela sokusiya emaphethelweni lapha uzaphetha ngani madoda hey madoda kumnandi la ke sibone nampana beGweru ngani sidlalela khona leGweru ngani bazayitshaya iGweru lapha ke last minute uhamba njani kathi hey madoda nasiyana futhi ubreke wathi tatara umdlali weGweru uthi tatara uthi hayi lingwisile kodwa uyaphakamisa izandla upost uthi hayi kodwa hayi madoda nanku lapha bayamnika omunye umdlali weHarare okumele angene bayamlayela ukuthi nxa ungena uqonda khona phana phakathi ke sibone ukuthi uthini uNompembe uthi kuyaphetha ngani uNompembe khwaphana inzima madoda libhora azivumi zonke manje hayi eseHarare sishonile madoda hey kunzima la uthi uNompembe yifawuli uthi uNompembe ngilinikile bantu beGweru ake sibone wozuzobona
wozuzobuka wozuzobona wozuzobuka wozuzobona wozuzobuka wozuzobuka. Hayi ayisangenanga. Hey madoda, bahle balithatha beHarare bathi siliphila ithuba lalidlalisa. Sohamba thina kathesi nampana ke. Hayi balithatha beGweru yalithatha futhi iHarare. Nawuyana Joel Mavurume, Pastor Khwatsana, Pastor Khopha. I'm nothing. Wathawula abantu. I'm nothing. Bakhulumile. Wathi siliphile ithuba lakhutha. Sesiyafaka thina emnethini. Hey madoda. Kunzima la. Ngutshiki lo bhanqa. 2. Sokuyi 2. Gweru FC 2. Harare FC 2. Kunzima la. Hey madoda. Ngama points sesidrowile zonke. Goal aggregate iGweru iphambili. 2 BICC Gweru FC 2 BICC Harare FC. Hey madoda. Utshiki lo bhanqa. Zihlangene zombili akucuthwe sitshisayo. Kumele kudliwe siqandayo namhlanje. Hey madoda. Hey. Lapha kwamanye amadoda sokusithi hu. Kuthi hu. Hey madoda. Ke sibone, ke sibukele. Dlala TV, dlala mabonakude. 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 Hey madoda. Ya sokunzima la. Sokusukumela abadala bathi hey lokhu madoda. Hayi izondile le Gweru FC lapha futhi la isizondile. Isifuna ukuchaya kodwa hayi liyakhitshwa ke. Hanti kungena umfundisi uThandazana Ncube. Wayaqondana ke lo pastor futhi Joel Mavurume. Upastor weCBD Gweru lo pastor weKhwatsana eHarare zihlangene zombili. Zizwana amandla. Ake sibone. Dlala mdlali. Yibo futhi. Hayi bavimba. Ibisibala ukuthi sihambile futhi iHarare. Ibisicounter. Hayi iHarare isivukile. Isiphikile. Ithi ngizwa amadlabuzane. Ithi ngizwa intshukuntsha. Ngale bancindile osikhali, knowledge. Bathi insimbi yebandla. Insimbi yedistrict yonke. Ukhalisa district yonke, ukhalisa abantwana. Vimbili uzikhali. Ukhala abantu. Bathi bamthethe ngaphi lo muntu? Ukhala abantu. Last man. Knowledge is khali. Owe-Harare. Knowledge is khali. Owe-Harare. Ukhala abantu. Bayabuzana abantu beGweru. Bayabuzana bathi angabe ngwangaphi lowo. Khala abantu. Yo. Kwagida abantu madoda. Ifuna ukubisela futhi iHarare. Kwagida abadala madoda bathi yo. Bekumele sifake la. Isivukile. Isivuke qhatsh. Abanye beqaba giqika phansi konke labantwana.
bamba amaqolo omdumiseni. Hey madoda, ake sibone kunzima titili 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 ti titili 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 ti titili 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 ti. Ihliziyo yabanye iphose yama, ihliziyo yabanye iphose yama. Uthini uNompembe? Uthi sokuphelile. Kwaqhitshwa madoda. Full time. BICC Gweru 2. BICC Harare 2. Full time. Kwaqhitshwa. Lapha sokuyasebenza igoal aggregate la. Kwaqhitshwa madoda. Kwaphela zakusayinelana phansi, zavumelana zathi sokuphelile madoda. Hayi, asibeke phansi ama-tools. No, siyavuma madoda, siyavuma lapha madoda. Lisithayile ngegoal aggregate, bayatshaya izandla labo oppost. Kwaqhitshwa sokuphelile. Ziyelula ezeGweru, ziyelulwa kuphela, kodwa sokugqithiwe. Kwasayinelwana phansi, kwaxhawulwana, kwasmayilelwana, kwathaba abantwana, kwathaba nabosisi phandle. Kwaphela kwagqitshwa madoda. Hey wena, kwabhalwa phansi, kwavunyelwana, kwabhalwa phansi, kwabuya abadala abakhulu, kwathiwa kuvunyelwane, basondela, zonke zikhona. Nazi ezeHarare, nazi lezeGweru, kubhalwa phansi, zikhangele, zithi hayi madoda, siyavuma, lisishayile ngegoal aggregate, kodwa ama-points sidrowile. Kakubhalwe khonokho, kwagqitshwa, kwaphela. Yo madoda, inzima, saziyahlangana phambili manje. iGweru isiyahlangana le yabiwinile khona le Mbalabala, kodwa siyabe senyazura, sasibelele khona ukuthi siyebona ingqungqulo ukuthela. Kwaphela madoda, hey wena, hayitshe sibone akudlalwa, hayitshe sibone. Hey madoda, akubizozwayo aya-add ama-numbers, ayahlanganisa. 2 plus 2 ngu-4, u-2 plus 2 ngu-4, 6 plus 1 ngu-7. Kunzima madoda. 5 plus 1 ngu-6 points. Kunzima. Ake sibone. Hey madoda, hey, kuyavunyelwana. Kuthiwa kasithatheni amapikitsha, kwaphela, siphelile igame yonke. Kahle silalele. Here are the statistics of the matches which have already been played. Gweru played 2 games, won 1 against Bulawayo, drew 1 against Harare. Then they scored 8 goals in total. Then they were scored 4 goals. Thus, they have a goal difference of 4. Harare played 2 games. They won 1 against Bulawayo. They drew 1 against Gweru. They scored 6 goals. Then they failed to defend about 3 goals, a goal difference of 3. Bulawayo played 2. They lost all the games. They scored 3 games. They failed to defend about 10 goals, which is a difference of -7 goals. Our table standing, Gweru has 4 points, Harare 4 points, Bulawayo 0 points. In terms of qualification for the Azura tournament, Gweru is topping the group
as number 1, so they are going to meet the team which is going to top the group A in Balabala. Then in Harare, number 2, they are going to face again the number 2. Thank you. Kwaqhitshwa bathaba abantu bakhala abanye badana abanye. Hayi madoda kunzima. So iGweru leHarare yizo ziqhubekela phambili. Kudingakala ingqungqulukuthela lengqungqulukuthelakazi. Yesibone. Hayi Bulawayo ithe yona kahle ibuyele emuva. Ithe yona kahle ibuyele emuva kwethu sokuphelile madoda. Sokuphelile madoda. Hayi ke bayakhulumisana abantu. Bayasibayila abadala beHarare bayakholisa kakhulu. Labe Gweru lapho khonapho kunzima bakhulumisana ngayo igame abantu bathi madoda hlangana ngazo lezi ndaba ezisimayilisa siyabobotheka. Nampana kabantu bajabulile bonke kuhle ke kuyaxhawulwana lapha kuyaxhawulwana akasapotha phothi nje fundiswe Gweru Desire Sibanda nangunyana uthatha amapikitsha bathabile abantu kunzima madoda. Hayi ukuqhitshiwe sokuphelile phela kunjalo madoda.